khunung lewa MP wa na tet go dan he na anom nom ipia pang ding MP MLA tu ipia pang ding mapan na ding chu ki hepot le na ken long khat ka sei no me u Michael ipi game na ball ham wang chu ka hepon a hi wanga me le o to chen khom pit ji wang hin ball ta o ti yong ran khat long ga ki mu de ham phai sunga e ball now bal be set yang separate administration imu the na diu lang na hin doi te de he hoila ya panglong le tun hoila ya long le tun chu ka sei no me he ke wang min na ho se da ke wang ho se po nge o separate administration chu Manipur su ke nga ya Manipur su ke ding koi man gong lo ye lo chu isu ke lo iti isu mil diu ham e bol now hi ve tango jan khat ko ham phai sunga lungmonga ga i mukit dinga a hi thei lo chu kha i a hi thei ding jong le na kum so ta lu di ya chu mi ta separate administration chu sei yo wa chu chun ma jau si chu superimposable ding supersede na nga ye SA chu solution he ti le chun SA na dinga chu Manipur chu su ke nga ya Manipur su ke na dinga chu first and foremost a chu Manipur sarkar ko na chu po do nga ya sarkar CM MLA ho po do nom lo wa employee ho po ano le chu ti ri you can be employed in Assam government, you can be employed in Delhi government, you can be employed in Manipur government. That's not an issue. A issue to you are a part of the government formation na pana council of minister na pana chu da lo hela mi jo no mi no chu Manipur ke tai na ti chu false hope ke pe la yung hypocrisy chung nung pen hi cho chu anyway ja chu SA chu de la chun Manipur chu su ke nga ya asu ke na ding lampi chu bo nga ya asu ke ding lampi hin pan do chu MLA ho chu ya MLA ho chu Manipur assembly a ko na member chu constituency represent now chu Manipur chu Imphal chu office now to chun thing hangam chu akai ma chom ho ya mo chu lai siu wa chu SA ki ti chu false ho mi chu simple logic here chu overlook the ball wa hilanga SA sub mana chu chỉ ding yong hi di hin tin ji ja chu logically gel jap nga ya I thum chi pi ham I dei chi pi ham chi chu lampi chu ko he nam ti chu vet ngai chu la me lein e tha se o chi gel ji nga thil dang gel lo he lai chi basis a chu SA sub ji nga hilanga ilam kai ho I think noi ka poi MLA ka poi abon wa mo ho chu hilang Manipur ake tai kada la tai iti wa mo hilang ki sam kai yeng chu na logical chu mo lo cho ya chu ke chu convince ka hi thei lo cho it may be very piti ha no mo na sa mai thei ya ke chu convince ka hi lo cho chi ya cho chu tu na man jong hi di a apan do ho chu na lam kai di ya lam kai ting chu na ban chu chi di ya ai chu mo chu koi man go no chu koi mo na ko se hi ulin ko mau ka sei ya na ulin in jong het jing tho ya chu ga sei ding a chu na pat ti la ya chu pa pa ngai go ti ya ki mu separate administration chu e hon henge six schedule ho chu anadel na chu o eso so no ya chu ai wanga tu chunga thilhung so dan dan chu ivet na hi le separate hi lo le hi thei lo dinga pha na chu chi hunging do ai chu hungin do a hi le to na se yong chu point khat separate administration chu idei mong wa ai le ibungbu a ichu zeng nga ya hi ya lam kai ho hi ta ko ta bungbu a chu ngai lo process ya na atil chu ai tu ba o mechanism chu ngai chu la thakana idin ngai di ya iti sei de ham amipi ho social media pen wang wa ta center langa khat
ahung do thei na dinga ko pressure ko thei lo ta banga kamu ji in tin boy ka sa the ji cho ken long hello ai le ikhatna boy ke patilaya chumi union home minister pa jong hunga hiana manipura hunga cho kingo tu a ki sei tu sanga chu authority cho manipur su ke di ti le chun mai sei to ho ke ho to wa ke ding yong hi lo pi cho e ki hom tau te ke tia a ji chu a law chu constitution india yum ta ji wa chu india law dong ji a chu center tu cho na center ho chu to ke ho to nga hi cho le center a lin pen chu prime minister bana chu tu to government tu bjp a chu home minister hungai chu hunga chu ahung ni ang je mấy thầy lang sai na ko na attack ke ball na tamta kampo pi om pet na yong chum tho chu the ground reality ho chu present i ball dan pa chu poimo chu neta le present ke ball lam ti pa chu na emotional be se lo wa sei ngai chu he chi capitalize ta sang ki ngo tu na ama tho wa lam kai ho chu iti ball tam ke poimo re yong chi kampo pi yong chi chu chan pu dong chi as of course im fa long chu chi tho nai thì cha cô na cho line link cho nó cái sim điều ta cho cho process cho continuous process ya na iti ham cái po cái wang cho boy hi ông cái pan na cho MLA ho có ngõ riêng hiện tin na MLA hòn ấp kham tân lâu gì ô cái na sa mo ya mi pi cho mo mi pi cho control ball lo hay là cái na sa mo ya amo cái boy ja convince cái này mo lâu ja dùng chu cái ham cái po ya ai wang chu aje chu government na chu ipiu mam ilung han naw chu government chu ngai lung han naw chu reserve forest protected forest ka gamu na phongu ve eviction nei bol ko me ve ko inu zan khang zan kim anai khat ne lung han naw resentment chu sa ngai chu valid chu jinu chu ka het him chu hi le chun me thei entire public hi lo pi chu mop hung hi pa chu later on hung ya bilap hung hin tin na chu lung han naw chu ta yong tok sum chu Government of India mấy thầy CSO to cookie zo mi mà CSO ho cho talk sa câu khom cho ala câu khom ma yang ipi kyo ding ham jong cho ani ham ani lo ham ka hedi po ye vele han during all these course kum ni sunga chi vet nai le yes ke bol dan chu mi him bol ai ke bol po hong ke da la tai im fal chu chi hi le capitalize bol within political demand khat chu del phasa within hi chu no te tiu hi na he chu okay object boy lo pi chu del phasa thei chu del phasa chu ya chu MLA ho chun in less than 10 days ni som ka chu SA hi ding hi chi ke compensate na ding hi ai ke bol da na di ta po ti ya chu sei yong chun di mo lo ai ma chu apan do ho chun alam kai ho chun ha yong le ai kai diu nom yong le ai kai diu ya chi kai na chum lo chu abang le thing noi langa e do ji diu abang le mi pi zo diu abang le koi ham ai khat ding mi pi yong chu tension ke kap to ti la chu jing ya na kum ni sung si chu ji ya chu confuse you ham piu ham ai ma ke wang chun boi ke pat masang ni le ke pat na DC ham khat SP ham SDO ham khat chunga alunga han le MLA nga le gup ke pun khomuwa CM ko ma nei transfer pin ati theyu le hilaya I ho in ki hal sorry I ho in I ho sung I vik ke bol do ho chu request a bol wa stay athum theyu chu ho bol lo wa ami pi zo chu provoke a bol to ai ke na sa wa kala intin MLA ho chu ko lo chu ke wang chu ya chu MLA MP chu len ko ma chu ipi apan sa din na ti ham mi pi ti la mi pi ho ki na sa na dinga bol din na ti ham ka ti na chu chu lem ka no ai khat chu ami pi ho chu ama ho to son ki chu mi pi be ya MLA thelo MP thelo ama hon a ball depend ta chu mi pi a day ham ipi ham I condition nu chu oppress hiu chu chu hi a hele ama ho to depend ta chu center langa iti lampanga phut diu ham iti mi pi dei chu ka hi lo le e ho dinga mi him bola e ki bol ta lo a hi lo le I condition nu a hi thei ta lo chu iti e thut nu wa hi chi tu chu nga e ki bol nau ta bang hi chance ji ta bang chance hi nei ki lo yu hi chi chu nga he e ho dinga
apa pian ta chu ipi ham government akuna ipilo a loido de ham ti tui zo ya ti chu ka ente sei chi chula capitalize volume a volume chu kho ka sapoi ka ti chu bol he na kho poi na chi chu tu chi so ke chu za kai chu tu ge ang chu chi chu kho ka sa de lo pi chu objection ka nei lo chu na problem chu ke hon inner dynamics a ki he chu a tha do perspective a chu sei le tha do chu tribe khat ki ya census a yong largest tribe ki ya tha do ki hi na chu ku ki thing noi na zo si a chu except kampo pi tai lo wa chu tha do chu ki organize sei lo chu tha do min til khat tha do in PTSM min a ki bol tha do chu very small clan a hi neo zo hi upa zo hi thei pon te ti a ku kin PKS or KWS gampa ma city sunga PSA ki phu go no lungo hang a ki bol zo si zo lungo hang zo later on biren chun tha do chu sympathize ani a chu biren to tha do chu ki kai ma na me thei to ki kai ma na bol ya biren chu relevant lo pi to a chu chi ta chu for now he is gone I want to tha do identity chu jing chu ale tha do chun tha ma un identity ni ya asima hi le ku ki ho chu hypocrisy hin lam kai chum lo thing noi thu thu hin thing noi khat cha ki to lo thing noi ama ma area em le bo abol ku ki nei chu who is the owner of ku ki ti chu identify ngai ta chu ki ha dinga ale historically as ka identify le chun ku ki ti chu ku kin pi Manipur KSO so and so ho he ti chu ku ki mi na fight nom lo pi chu chu chung zo po ha mo abang ne ko tu po ti abang na ai te le po ti ku ki ong chu hypocrisy ngan chu yes we are from the same village we are from the same clan we are from the same area we have had the same food habit hi ji a chu ki khan thei po we phung na chang tha khat iti a emotional hi ji wa ki khan nom lo thu bo ya a constitutionally a yong chu e ke ti ku ki to chun tha do chu ki khan nei chu len bang chu ke e ke ti ke hi ti chu objection nom lo ma ken ma ho chu ai po ye hà đồ ni chỉ làm cái tỷ chỗ ấy mà chứ cái tỷ chỗ lệ constitutional separation chỗ mày chỗ ya cụ kỹ chỗ define ngay ấy chỗ cái define như vậy cái họ perspective chỗ cái gì vậy cái họ peace cái đấy vậy chỗ mấy lấy qua mà surrender cái bol hello chỗ thì chỗ này hiện hiện chỗ hình là problem hình chỉ hiện ya chỗ cái gì ya à cụ kỹ làm cái họ chỗ amo representable kỹ thôi ya cụ kỹ people's aspiration chỗ SA chỗ à pursue ya mà process à chỗ cái việc này lệ sincerity lo cho ngol bol cho a thi thi chu tunia mi khat thi ding a thi le sai pi khup hoi pen pen a sil pi deu la hoi pen pen a sa pi deu a hi wa nga cho vui chai vai le jing ne a mei thai cha ga ba gong ho chu i pi ne du ha ma don lo cho a ki so hoi pa ma don lo cho a le chi conflict chi violence a chi sot be le boy na hi ki ti a chu a biha non violence resolution na ngai ki ti a peace ke pil bo ya anyway pi le saving to tam tam to a perspective tam ta May Mike, June July 2023 ho chu ye la wang chun izan cái bang bang jing tu cái ye cái cái thằng phân sinh nhau mày thì nang nang perspective to cái perspective ki bang lo mai te but then yeah Voltaire koi pe na he said I may disagree with you but I'll give my life to defend your freedom of speech right to speak ti khatam chanan kati dan chu nang head dan la ki head dan ki bang lo mai te I think nang Bangalore na kai lai ham Facebook a khat ve ke u ka han cho Mike dang tha do se hi pi ta ka ti le tribe certificate ulen tribe certificate na tha do ki la si chu tha do hi na ti chana Mike you remember I think you were still in Bangalore na Facebook WhatsApp ham tonight and just a chat kasi nang ko ma kasi ka chu innovation khat wang he masanga chu ti sana tha do hello le kapau tha do he ama ho chate ho he tha do kin adang ho yong he ti ala chun exclusive hello le bloodline ai se ala chun a movement chu tanam khat ya chu restricted hin nang bol hi na scope wang tham garu gum ding but nang lai ding chong ba yo teng le hi chana chu akinga na khat gum de kati chana Mike you also we disagree but in a very you know
I mean, you put your point of view across, can you point of view up. Kakoi cho. To kasi nung chuna mai AK thu le tribal hado thu chu na sei cho dia di cho. A constitution a chu kolo vetting a chu lo constitution framer ho. Tribe recognition lisa chu we kat hado to any cookie tribes alo le hado to gangte na pai te alo any other recognized tribe chu constitutional scheme of framework as khat cha cho ki bang lo cho ko khat apunga ki bang chongloi la ayong no thado la pang yong ma akt ki la yong ma that is personal choice a ki koi cho ti lo ke oi chu yong ka ki hen ni cho nang hau kip ni ya akt hau kip ki la lo ma hau kip thado ki la yong ma na ai wa nga chu any cookie tribes chu is just a choice like any other recognized tribe as per tribe recognition cho but once get ung ki go form tin la cookie ki to nangin mic nanop lo mai the nangin cookie to ake ti na me che pa hi chiwang chu problematic nga ka la na mai hi chu nang perspective ya ki pa chu khat we wang chu ki tha ho ki ngai dia ai chu ipg ham itia le khat koi pen chu dia koi pen chu di lo ham ti chu ki de le leng te ya ai wa nga thisen alo le gui nu ai zop teng le hadawid e hope poi ti hi number kai zunga hi phung tam ta hin e hope poi ti je wa chu na mai any cookie tribe ki revive le ki central pun tin thado yong cha omen tan tin suboi po te any cookie tribe chu le hi to phung a hope lo si jin che chun kila le hi cho be khom tan te ti za wa na sei khat chu kapom na khat wang chu le thado ho chun cookie ki ti organization na chu ipiha nahung jaw lu lo wala chun adang phung dang ho chu lam kai di chu na kin nang ko ma ka sei khat chu join the thing and then take leadership ta chu thado population hiza da hin any cookie tribe na like 2002 2003 are recognized religion first census is 2011 chu hicha chu any cookie tribe chu cookie ho chu what 38,000 or something 28,000 bo 80 ala chun technically it's correct but hi wanga chu wedding khachi piham tiale ikat government scheme me lo la danga vet tem la chun ami pi chun any cookie tribes alo la thado gang te zo pai te a chei vet lo chuna e ho ki ko form ki tin le tham khadin zo mi ti tham khadin cookie ti ba atang zo hin thado tribe certificate kila hennang any cookie tribe ma kila ayong le irrespective of whatever cookie chu kahe nama accept lo ma tham bin a try ma accept lo ma that is their call kama ho vet dan ya but a two p pen ji biham dila I can thelo khat chu nang yong chu thado chu nangin khadza na pom chu ken lang khat chu ken kapom chu ai wa nga chu e khat thisan khat alo le no ucha pacha hi na chipach ki ken thelo khat chu me chu na what we are talking is in terms of outlooks or perspective khat chu mike to chu na sei khat chu adang dang to na me chop ka ti dan chu thado le ipya ku thado ho chom ka hi ve lo le chipa boi lai ta na sei pa chu acceptability am lo na chu khat hin tin hi chi na thu sei ka ti dan chu emle on an pan do win cha chu na thip be ki win ti ho chu chi chu e mi ho 100% la I think 80% ho hin na thu sei dia sa mai de chu awan thil dang tam pi ho to hong ki kop teng le na thu sei pa chu adi e yong le koi bi chat accept bol the lo chu mai nang ko ma ka sei chu na khat go te si e society a chu mi khat in e lungel to ki bang lo se ase ya le either you sideline him or head of the yeng so society cannot prosper na ye chu perspective hi achom chu ngai chu tolerate ngai chu ai le honesty khat pa hi society wa hi wa da chu na tong ding ai lo le kita ta na tong ibui teng le
soup ki hol yunga teng le mi ki pai mang ki pi ga yong i ham pi yong chu gel thei kha di chu na tu say ho chu a lot of people will support you I want a problem je pe ham ti le khachu le wrong timing cookie tha do thu sei pha tu timing ju di lo cho abul di la cho ne sei lo pi chu mic ai chu ipoi now me pe no chu na yo ne he team dia I think you're quite sensible na ai le akika la e ho internal fissure ho hu ma pa na hi I think somewhere all this like September December ge out to hi chi tu ho hi ging lo cho hi ju a hong gin hi hamowang ka sa mai ai chu nang ma perspective ya ahin jo hi there be a time to resolve all this but then na pucha pacha supi na chu jo hi asei phan ai lo le chom khat wang chu inga wa pha jo hi chu hu jong ki mang to lo hun jong hi mai hun chu successful ta na man ha Len nin ko kyo jam hin ka ti le ke yo nin ko lo pi chla hello kyo hin tha do program cho si oppose no bol hi ti le na nga di wa mi chi hi khat ve actually nei pot leo chun cham na hi ta ve to tha do program go tia se ka bol le kwm na na kha deu silong a ke bo go le kuki mi na na kha deu mai Ken si gen ngo kuki mi na na blok to Michael hung to ni nge mai na wa gen pha ngo jo go hotia na aben bol gen to ngo silonga bol le nong je diu chi pi sem tu ve ta violence Ken hello khak ga saying ken aben gen ngo Bible study ka ga zaw gen ni ga saying ding thege na se hon tha do na ti wa ka te hi chi a hi I ma yo se ki chai di nga ma ta cho e ho ki to mo je a ikhil if future di ikisu thim che o hi thil di zong hinam tha do zong koi do on ku ki zong koi do un gam tum ine lo le boi lo ham che pa hi cho ken ka boi ki tha do ka hi le hing tin ku ki ka hi le kai ipi ki hi zong le amei le ho no ya chu ko nom lo he chi ki tha do hon zong he win lam ku ki hon zong he leo tum ka dei ki ki chu tha do ku ki an hi ni a ka nop chu tha do se ka he yong ka ti lo tha do chu ku ki no ya u ma he ti a ka pom chu le ku ki no ya chu trai tam ta o ma chu ki ti a chu ka la he ya ipi ham khat che ita he ki kal to le a ilampi ikisu boy sanguwa ki ho khoma ipi ham agreement khat isim the ya ki to na the khat no tha na the khat resolution khat isim wa anga agana ganga itil del ho ai lo le tu chunga situation tu chunga he e ho dinga ga se dinga chu beauty ta ipi ham khat de me khi ho ko na is separate na diu chi ngai to lo ipi chance dang in nei wam in lo teng le e ho e bol na sang wa ho za he ho zo hen icha te itu te hin bol kit leo mi noi si mi noi si gun se na ju khat be le me long hon e tha ju khat be le me hon e tha ju aka la e ho tha do ku kia i boi zo mi ti to ma ti to e ho le e ho ki je yi kalu ahana hangji he ke bang na hon ipi na gele wa mamanga se sau te na ka mai chio te le nang in se nang ikat iki pho gi ya na mai a timing wang ju di ka sa lo ju ke wang chen hun yo timing di lo so ku ki ho tha do mu da ya mok la wang chun I think that is wrong naman nom le naman diu yeng chu ai wang a chu a timing hin na lai chu mai ka yi chu in ki hal isu piu le now ken yo gen apak ngo tam piu na lai in tin na mang han se yo le cái gen nut pe la Michael ka support le zong a om dan gi twan lo ma pen cái đi đàn cho cô kỹ chỉ chẳng à tribe tom om hi in no tha do ham teng zong so tha do na pom lo chu chi ka thei a zia hi le tribe recognition la ya tha do be le phung te ana pilin tha do pau mang teng tha do tribe an record ja hua para na boy chu ka thei ma ken zong in
cô thà đâu tao cô kia năng vai tàu nó azau te trong nắm đăng tiếng cô kia là trên nấu bằng cô kia khen khăn là thà đâu bấm lâu anh đi khong sai lắm te bằng tung dim lung dim gì te bằng khong sai group vào ông chả nấu xuống là bùa rồi bây giờ nắm đăng te là cô kia cho cái support thì là trong cô kia in pi cái support thấy lo à giờ là cô kia in pi là coi à sen cái là cô kia in pi là te hao kịp gen khong sai gen đan là to cái bằng trai đăng lút thấy mong lo ama sa pena tha do pen the largest tribe in Manipur hi in no pau khat tho se teng e ke ti jong hi lo ding tha do gwa jong hi lo ding tha do ku ki in la chen ku ki aming lon di to no na ki tu alo jang wa oi man jong bel tang salo aseng gel tun ke so isi te tha do speaking tia cho hita azai tha do student jong function lo tha do it organization of function lo nam dang tengin kichum dewa philanthropy hile student body la kinai jadin try boy sa van teng fel ta nei din hoteng teng kia son noi kiel noi om di azo ta use do ppsc tha do in pi teng hile ku kin pi noi om di chu ya to no huchi lo in ken kha da tha do ham jang tha do dei lo e ke ti chanang tun lam ka buai nang nei le hà đâu bao rằng tiền rồi cái cô kia hi lâu cái chuyện này hi hang cô kia ta giàu miếng vậy là apa ta speaking ta thà speaking ta mà vậy kìa tuần Michael rằng chi bằng cô kia hi lâu chi là chuyện mấy thế mà cô kia hi thâu cái gì đàn đượcครับanh nói a large stripe nếu khăn cái xiêm tháo là chuyện năm đăng thế bên rồi thì tôi nó nắng vài trang mà năm đăng tiền cái chụp chứ nè tôi giàu xuống rằng cho cái bằng khát là rằng hay là giàu trai và separate đó cho kiểu thế tôi nấu bên quay cổ kia quay thả đó quay cái cái thế cho nó bao khăn nó thô trai khăn nó thế là chân cho năm đăng tiền cho ông bèn đi chả tôi chỉ bằng à tôi naga khoan nếu cha tiếng lại mà in to mà tôm thế naga tiền lãng xỉm mà anh nấu là cái tua lâu nè lại sinh nói mi tâm nè lại bằng khom thầy lâu cho na bắt vai phải năm đăng tiền đấy cái kia nó bằng ngay đàn này đuôi là Mamang say yung chu di tho chu mic na respond no ma kati dan chu na ikiboi now hi nang le ke pin masa pa na hung ki boi pan ta chu tha do le kuki elo le phung dang ga ti dinga chu Min te ka I chu head ga dan ki sai le na. ga sai chang na mic I head dan pau I ni chu mic khat chu hi le gui nu ap shoot lo yo ma gui nu ang ki bang lo chu ai le eho historical elo le understanding hi basically orally transmitted it so as a corruption yung the I head now yung ki banglo mai the but tu tha khada chu movie khat ka we jo why I love California or Los Angeles na people don't speak about what was but then people talk about what is possible or what could be ti khat nal kasa so ta I problem po I mic phai sunga ei mi ho hello inam mi ho hung jam do hin why it is so painful ai chu thing la nga a khoyong chen thelo hello le hunama ti te ong e ho nam na tong hiong le phar khada chu hitia chu e ho sungka yong ki buya thing la nga yong in sa thelo hello le gen the ya phaya chu ki chol do da na phaya ne le go hello in ka ki sa le permanency khat o min lungmong ka cheng the rule of law o me ti a phaya in sa yong tamatam masanga lengpan na pi gam yong hiti hot mang tam pi ma jo hichi trust pa is all trust pa that was broken na ye chu hichi safe sanctuary ta bang ya phai sung chu hichi pa thingla nga chu more dunga ka cheng ho chu hung ki boy win tin chu they are all susceptible to law and order problems so infall wasn't expected to be like that hichi anak na pa chu ta chu MLA ho in letter assigned was separate administration na thum pau chu amo kyo wa EPG EP chun promo bol wa bol wa ham chu amon na say lo le ke lo dia but if it was something
amo in amo gel all la amo phat chom ni assign mi le koi mi jai na support lo di chu but ka sei pa mi pi in phaya ga chen kiting alo le that trust that bond pa break it hichipa atan pa jo ti a chu emile ho sign lo chu thu pi de lo chu ami pi in amo hon sign hi yong le mi pi in hi chiwang hi cheng khom te to pui ti a athum tho tho de to chu emile ho in Manipur election kate kitiu hin Manipur om taw te ti wale ami pin ama holoi hi atham ni chu hi chi condition chu mai ta chu emile hoi ngo diu ham elo le nangin nage lai phaya ke gacheng lut ki thengin gacheng in ter nage long for me it's a non option all my friends are basically Meiteis I grew up there no tam jo chu phai mi yong ne lo pu chu kyo chu like I lost all my friends I don't care but then injustice to fight Naijo. But then I look forward to a day when Meiteis and cookies will trade, will become business partners. Maybe they don't have to live together. So what about the girl Naijo? More muda de lo pizza a ball kill the mon. But imi him teo elol imi namir anak na ta asam na kat ipite da akibot tan pa ju azob ziem lo ta ju. Isu pio nago de ki boy ju thing lang mi ya. I want to those places are vulnerable places, not a safe sanctuary like in fact. Icho ka chu min tin na mai ka ti ya chu peace o yong chu isei no male mail ho invite yong ta ma tam so but not the right time. The pain has to be understood na. Ki chu kei perspective hai ki banglo mai the na. Might say no and say I'm not lecturing okay but then that's what I feel and then a whole society has to I can understand your pain. Kati danchu if they don't like you, they won't listen to you also. They'll just sideline you, which is not something I don't believe in. Kamu da pen nang ni mai the, nang dinga ke kahi mai the. But we should talk. If we want to find a solution. That is not what we are doing. We are not honest. In relation, why honestly lo picho. Cookie lam kai ke zomi cookie zo lam kai ke tion zomi ho ko ma ke wang le anung lang ai pen what ke shell mai the. Zomi ho nyai ho to ke wala ke shell mai the. Then how will unity and how will we progress? No, it won't happen. You think no me ho ne ho ko pem kata say thing le anula agenda kata koi wa ke ho pi wal je iti to solution hum dem. I'm not saying they are doing it, but then I feel there's a lack of honesty and openness in our approach. Chiwang chu I can see it na. Uh, South Him, sorry, yeah, Mike, you go ahead then. Social worker. Len boy nahi nga say banga eho pat tu chunga eho first things first achu we have to set our house in order hicho may le ho chun non naga jouse chu blanket na British terminology tiding ham ukia blanket na mar mizo zomi thadom lowa target ay bolwa ay ivik do ta im fala ko natse so hicho ho group chu pan khom ngai chu hicho group pan khom na ding la chu EPP ham chom tai se ka sei nom ta poi pan khom ngai chu Mike, can question you katan dong na Mike. Don't mind, but then let the conversation flow. Ele Mike, you're quite a smart guy, na. Ele iti nihe chula naga kilo jo se ju a target ta. Chale. Mingol ne pon. You're quite strategic in terms of whatever you have done till now. I've been observing you. Hey, le khados cookie kay po inatiya le chun. May one and say strategically it makes sense. तो जो था दो कितलो पाइते कितलो जोमी कितलो मिजो कितलो जो ए था होता जो हिची जो आजू था दो जो कुकी का पॉइंट ती जो I think it's a lose-lose situation ना win-win situation लो जो नंग दिंगा इपिजे आने से हम कहे थे लो जला care to explain that Mike ta Ken chu sabeng yen mo. ka sei bang a chu target was to all the non naga chu so zomi hong chu are very much allergic towards cookie chu they don't complain mizo hong chu nobody complain thadon complain to bolo pizza but there can be a common aspiration khat chom the this can be better capitalized the suffering the pain it's because it's not so okay so
sei banga chu ale platform chu pp nan simun he so ke chula nang bula pat na sama ko na pp na bol wa to a zo united khela ko na ke si na bol wa pp chu episode ho chu sei da tang ka te ne so ke ale hi cho chun pp bol lom ti yong chu sei da tang ka te ne so ke ya most importantly a chu a situation chi vet na hi le tha do ho chu biren sing ui cha toli tha do ho chu mei thei ho toli ti chu conflict masanga ko na chu umai chu chi thu hi ale tha do student office ki kha mizo ho to adu da bole ti ki ti tha do to mei thei to biren sing chu ke kan khoma chu victimize ki bol khom chu we didn't say anything ma ki say de lo pi chu a conflict jawa chu better capitalize na ding a platform za na sim wang wa chu tha do chu subdue casualty hi yeng chu ya chu tha do chu cái bằng chu ku ki organize na kapan kha lo ne het chu conflict masanga ko na ku ki organize na kapan kha lo ne het chu you know me very well ai wa nga chu ke ho emotion sentiment parts no chun used to granted na lo chu ama na het di ya unity is more important than the name kiti chu amin sanga chu sorry unity min sanga unity po mo zo ti jo wa chu kenon su la dinga yong chu ala ta wa nga UKLF to KNF chun ZRA to HPC Mar to Zomi to Pankhoma United Peoples from a form so because they want that unity is more important than them so United Peoples from a tiu so ho da Pankhoma nga ye ti chu hi ja cho na bol te o hi in between all these conflicts awang chu vele chun boina zo si ku ki tailo lamdang ompoi ku ki mina ki thiu hi ku ki ni le imphal che tang ku ki impose super impose ke bol na je a hi disunity tam ta ama cho letters a chu zo united na thing noi ku kin pi koi zo si bona zao so ke ya oh let us name zo united ti zo wa chong hi lungkim de lo ku ki zao he ti a ku ki supreme a hi ti group ho hin ku ki impose wa chu maybe atam je ong mai thei pi mai thei cho ale chong chu boy ka sa de poi ama chu ki ho ding a chu reflection no mai cho 2015 na tha do conclave a ko na UKLF to KNF zong chu warning ki pi cho kuki hi federation na hi ngai inzo mamang tung na sei chu it should be a federation hi ngai iti cho federation hi ngai ki ti chu federalism chu kuki a chum lo cho ale hi ja chu no ho chun yes nang chun any kuki tribe is not equal to kuki na ti cho ale any mizo hi poi ki ti thai de lo pi cho kyo chun kuki chu ko ham ti chu in hol do ngai ta cho ji chu kuki naga conflict ma kuki zomi conflict ma kuki meite conflict ma kuki chu manipur chu 30 years amum yang cho conflict ngai who are these cookies ti pa chu vet ngai cho chu ale kon aran ham hi chu ti le kuki chu thing noi ho a hi amo hi institution ane ye kukin pi to KSO ki ti hi thakhat a hi choi da de ya private na bol hi chimi na hi ki chi mu wa chet bol hi chi AKT ke hi ti ho cho he hi ve ti chu ke bol do lo le cham opinion chu ki share thei mo lo ka public consultation om thei mo lo mi pi chu suffering hi wa ngai wa nga chu tha do ho chu chum ba kom wang wa chu a chai na chu champura mar to hung ki na kit a chai na zo mi to hung ki na kit to ang hi ima cham lo he la na ga kal to chi bang bang om ding a chai na le blame ge ma ki chai di chu ale hi chi leadership lo ami lo azui lo thing noi hon amo own personal wealth creation le amo benefit vested interest ding aman hi chi ku ki chu i tribe la tha do hi language la tha do hi culture la tha do hi hoi lai ko na hum british hung ma sanga pm tyo chu tha do hon ki khu no wa tam rom ji lo pi chu identity chu assertion distinctness pa chu assert ka bol hi ya hi chi chu manipur ke ding yong ka ta san lo ji wa chu we don't believe thing noi hon nong manipur territorial integrity ke lo ding hi ti asoi akai sa ma hi ya ke ding yong chu approach so bol de lo chu tu tu tho gem gen the hi za tho ta wang wa approach de lo chu cho zo si chu khu nai le chun ku ki ho hi it's a failure ku ki politics ki ti la ku ki demand pa hi
politically hi tha do hi pom nom lo wa ma ku ki ho hi ahun na ding destination lo hin amo le mo ki ngol bol lo hin them khat in atol lo hin ahun na ding point chu conviction kal ha je wa chu hi chi conviction chun determine hi sa o ya it's not about making peace with Meitei, or it's not about that thing. Meitei say lo naga zomi koi koi zo si to chen hom lo wa le understanding hom lo le sit ki da a Mizoram ki chi thelo le sit ki da la mun chum ki chen thei lo I le sit Manipur state sungai chen now gam nei nei now wa chu I chen thei wa dignity nei tai chen thei ne ding wa chu understanding a poi moi ti pa approach sa chu ki chi pi ya tam ji hello hom ji hello yes we are not relevant on the ground kampo piam ka thu ke la poi cho cham porong ke la poi e chu boi ma sanga pa na ku ki thing noi ne zo si chun oppose a ball jing anything a chu amo idea bo chu supreme agel je wa chu amo se bo supreme ding ti agel je wa chu na chi pe ya e chu kon boi noi ve le chun nang e ke ti to tha do chu ma na se khan god wa nga chu ke ho chun sorry ku ki chu any ku ki lo le pi ding ham ti pa chu ke han chun interpret ka ball ya on the other hand mama ngien sei pa chu tha do sung ni ki to lo hi ti chu fine ki to lo pi chu ai wa nga chu e mai ma tribe ni chi ya e mai ma tribe ma chi ke pa ngai chu suppose gui te bang khu tha do wa loi e khat na zo mi a pai te a loi wa ta chu kyal so ke hang sing phung na changa sarne ma chu chi ta lo chu ai wa nga chu common umbrella as a non naga tribe si na zo fate ti ding ham ni na chu khat ne te ti a hi le kuki supremacy son kuki chu precondition na koi yeng ji owa chu kuki chu zomi la hi sai talo use o bang chu ai ta kuki khalo cho chingun thang pa bang chu zomi hak ko hi be bo chu zo chu ma ngi na ka pom wa pu kham len khup bang chu kuki pi president ki pan sa wa nga zo ho chu lut kha de lo chu za ai kuki hen zo sung jong hi use o zomi to use o langa ni a khen vai pe yong ki khen tha do ki khen wherever ku team na zo sia chu problem hi tan tin hi la min activate nai la chu can ai thei ta can poi mo ti pa ho chu even like it's a reality here you cannot deny the reality na chu ja chu len vele chun strategic na ti pa chu vele chun who is more strategic time will tell na koi chu who is really interested in separation who is really pursuing separate administration in hal chu solution hi lo chu mla na te ki ta we te in hal long le chun mi jan cho thi ho chung ki le ki te hi ve ta na they don't care because they want to play with the emotions of the people they want for their own personal well creation na hi chan na bol wi ta cho bol dom du chu kho sa lo pi chu mi thi cho no le kho sa lo pi chu de ne ma ku kia chu e a leadership mo chu a bol du cho bol wa hi chan hung dai down tan tin vele chun ka poi if you still have hope and what is your destination I don't have any objection to that destiny cho lai ham wang ke poi ko as a thado perspective awang chu we want our rights and dignity to be protected to ting le peaceful coexistence harmoniously ngai ti chu community understanding cho china chu aung ke focus na chu len Strategy khatatuna Bamang, just gen before I mo give you, can I just respond to Mike? Ituna Mike. to mai kalim gen banga tharo chen ko ki pen a do dal chene mange ko ki supremacy gen ma zo ten zo mi supremacy ki gen zel ma thai sa me gen da ton sai pi khub bang gen te na tharo puan a vela hila jong te ke ti bang ten ko ki puan che da ton zo puan lai san jong zo mi ten zo mi puan lai san chi chang a zo to zo mi jong conflict om ta tharo to ko ki conflict to ki bang che ton how keep gen how keep this ya van teng boy tharo lam kai how keep ko ki lam kai how keep e ke ti lam kai how keep a che ta pil se hun ma mau pen tin tho su thop ta leng a zai la ton koi tha do koi ku ki gen thai lo la no ton naga to na boy le ku ki to naga boy la tha do te ma boy ta nam dang teng boy khalo zai la khalo mang ki teng lo ma ho ja no ku ki to tha do na ki khen lo ding un boundary tha do to ku ki boundary om ding en tha do jong ku ki again sam lo ding ku ki en jong tha do su boy lo di ku ki pen tha do te ya go hi lo ku ki chi changa tha do te kien na hi lo
all cookie are not thado, all thado are cookie. Kuna pom sem ngai. Wa hi lo le boy di. Yen chi banga. Majority one tribe policy a pay lai sa cookie jang hat lo ding tun. Zomia pai te policy a pay ja nam dang teng lung kim lo. Cookie a thado speaking ting a pay ja. Cha ki song choloi organization ta. Tun nidang la ya ta chilun thang pa ten bang da zomi na dei chila nidang a pen zomi is very simple zomi zo te gen na tha do mi tha do te gen na mo simple de wana kila kila song pai te te pe nin nam dang ten zomi ben politics sang pe pi changa zo ten ki support nan lo ja asai la zo ten so ku Speaker ki damo pen to mute political platform lambem mic. political platform ki pomin azo zo pen zo mi pen hi la indigenous name ku ki pen cho dei lom lo British ten na pia hi changa I history a pe sa ten ku ki mi na na ki record hu ki heng thai lo phot chini tun lu sei ten mi zawa heng thai bang ja chil amao na pilu ki thutwa u ho ja boy nam lo to ai pen hi la a ku ki dei tam a zo mi dei ja lang langom ho ja ki chen sei nai lo mo ai ki to lo ja wa ho ja ku ki pen we cannot deny ai dei lom lo I min jang chu hi si ku ki pen la British teng pia tom ai dei chu hi lo hi la jong I history a pe sa anglo ku keyword teng bang chan ana ki hian anglo ku keyword jang hila adau te hila tha dau te zo te na dau hila jang hola zo te na dau hang a record pe na ku ki yang na ki record ve thai sama ki gen na tun gen tan tun naga to ku ki boy la chen jong tha dau tan ko ku ki hilau chi la chen na inung ki hal tho de tha dau te zo ajai la ku ki hi mai ai va ki lep bang a min khen thai tuan lo chene tun tun zo tun chan pul lama jong pai te sim te bang te ku ki chu ki pom kim hau mai te hila jong min political liya ku ki dominant area ang ki chi tho tho ai pom le pom lo chu thu amma tu non chu tha do hidin na tha do ti se jo hoi ta function de tha do in pyong function de ai ja manipur pen hila tribe is not based on clan tung to na tribe lo le it based on dialect ham le pawa tribe na ki khen kha le manipur pen tha đâu ham rằng tiếng tha đâu thì mấy dầu ham rằng tiếng dầu tôn tung dim te dầu te cái gì thầy lo tha đâu ham rằng te lung dim cái gì tha đâu thì mấy bây giờ dòng hàng sinh ở đi mà dầu dòng hàng sinh ở đi mà to yêu cho đó president pa hàng sinh in pi hàng sinh te cái lòng dầu speaking hết giờ yêu cho đó pom dầu thì mấy với cho mình tha đâu dòng cố hậu kịp tha đâu sana ta zo ko khuchi khachi chi am lo din sample da win ki tu ana dingen tha đâu ko ki ma pa mu la chen ko ki pen hat mai de ma ton 93 vai la ya chandel la bang anal kom anal mon sang si te population tom hila jong at population tam tha do speaking ta nagang vai chang amau ti abel de ngom lo a ha da belo tha do te chi mai ni hola ma de jong ai chin pil wang do na bang khala wa all naga teng jong all ko ki teng jong naga lot lo de ei lam kai siam lo ja lam kai di ki ut sing noi mi di cha sing noi mi al a bol thai sim te ki that pai ti dan do la mi al ma te la bang ma kilo ngam lo chi khara no pen a sen gel le kham hom tho wai ma population la tam hit la ki tua an lo o pop na ti dan de khara ki kim nei da nang ki ko yi wa nam dang ten ki mu cha no chu mấy thế cho cô kia chỉ thôi là rằng năm đăng thế na sangam thế chỉ mấy nên na mấy pian pi sangam năm đăng thế bên thà đâu ham rằng thế bên là thà đâu thế hiểu cái gì rồi hui hi thà đâu tôi cô kia bên khen lâu đi chụp com đi ki again tua lâu đi thì mấy à hơi bên mà hitan ya ken tham khat ga se nya iho ka la hi chi ho hi ideology chi ki tu cha he wa cha chu idin cha he wa Israel ten babel insang asa banga chu pau chom I tho wa I pau tha khat I wa nga I lungelu da chom hita
i ma cha jong i to khom thei ta lo i ki ho to thei ta lo chi a chi i thil del diu jong i pi galin pi ta enei wangowa i galu ki mai to pi thei lo wa pi ta e ho le e ho i ki cho boi ga mo ta chi i su to lo wa hele sacrifice i bol diu jong di chu ke gel se che loading nang gel se che loading hoila ya chu agreement sim the hoila chu ki to na pe no ham ipi ham chu hol do a solution di chu i bol go lo chu ki su nem nom lo chu ku ki ka he te ho jong ku ki atu ma ki la do nom ho jong pang cha ke tha do speaking ho cha tam pe ni hiu hi ya tha do to ku ki a ga ki boi ki nu ba ki te ni hi su thi mu wa he le tribe an form ho chu azizi hu di ya te ni hi ya abo ya ki i boi je wa he opportunity i loss diu pa he de da len hi chu ki pa zo hi event no wa e ho hi down hi ngai ta chu lam kai ho long idil su wa ipi chu solution ham hoila ya chu ki tu diu ham ipi chu ikimat no wa gali sa diu ham ti pa hi gel thi lew hen wang chu phat ding di ya Cedar Hills demand chu nga yong chu pan ata kana pan hiya mele ho to Shanghai Express ke mun chu ma ko ahi wanga chu ni si le counter ka bol mele ho naga ho dong anop dok ase yung mele ho dong anop nok ase yung kalunghang be se risang ke sing umlaya ikhat chi Cedar Hills gam si ko naga ho he ti record ano uma he ti record kanei document kanei heta black and white na hin podo ka ti iti amuna cheng ho het lawa chu Manipur government in naga ho to the agreement asim the ham black and white na hin podo ka ti the chip be o chat ge ya chu kyong kap ni sit le kon tho ta chu counter ka bol jeng cha chu kan sei chu Cedar Hills si ipidinga ki de ham naga ho to ki boyin development fund izat ahung wanga ku ki ho kachan pha lo boi tai senapati imayo si umin senapati la kalu thei povin ki ho dinga til unemployed youth tam ta ka umun I ma benefit ka mu thei ta povi ji na he no bam asunga uma cheng ho ka suffer now hi na he no bam dia question ka bol phat na koi mana answer thei lo sita banga tu ayong thi ibo nga panglong lew hen ha na lai ai chu I thil delu hi I masangu wa I golu hi I bon se ke ya thakhat na lungki to ta ki panglong la ha sa he ya e ho I ti ki chu to jeng wo I ti ki heu to jeng wo chiwang hi di thei ta lo di thei mo ung lo to ayong kum ni ba lang I hung gen thei wi ta chi mo se a ki chai dinga hi koi thiep mo ham konung tieng le hung ki sei tieng le ko ngo di ham e ho yu opportunity is inei zo siu mang dinga ma ta ji ki su ne wote ke gel se chi hen di pote nang gel se di pote a middle ground khat I holung ai ting le thakhat na I lon khom tieng le koi ham koi ham ipan khom tieng le I bol thei chi I bol di I sei thei chi I sei diu alien hi le aneu hi le siting le chun thil khat di chu ipidinga I ki ja no ham pira Manipur ke thei lo di ham constitution noya state is that atha ki sim union territory is that ki sim Manipura ida ki sim thei da de possibility uma ipidinga I ki ja no ham ko lungdong ga ki to mo manwa imayo si opportunity yo si iman di iman no chu khonung ting le itu I cha te bin to a ho struggle sang ho dinga he adel no pet lai ta he ya chi pet na hi ingol luwa hi le khonung ting le condition na hu di ham di chu we have the right chance what we are doing to ka question
Social watchdog ha worker ha. You want to speak? Oh, Pulin kaki pae. Tu zana chu. Bu Michael zong chinma. Hele ai mi pau chu ka thim be se lo chuna. Ai le zong sa pau sa. Follow. Sa pau Ai yo mi pau follow. kamix di chu. Okay, okay. Itai na. Tua i bui na pen chu. Neu hile zong. Iya dinga cholita lit thu chuna. Tua bu Michael zong khat chu again kan jong ka het thiam chuna hilele what is the way forward ti chu hungen sa le chun mo po Michael a het thele chu what is the way forward aman as again chu adi chu min sa nga unity po mo zo ti chu di pen chu hila a hile jong what is the way forward en jong ipp ham atha do ming ha mari ipp ming tamta news a jong hele letter jong tamta PR jong kisumo lekin kamu dana chu Mizoram Sarkar website Mizoram government a website a jong Mizoram nik intia chu about Mizoram history ana vet la chu ipot do na chu wa they clearly mention about that more min chu poi mo ben hello lezong how can we work together mi khat group khata ken thado kahi ken hi mi chu mi kahi kitia cha ai ki kana boina pen chu what will be the way forward ti chu ki gen thele chu mo ken na pha de I'll still listen more pulam sa na he la chu what is the way forward ti chu tong tong gut chu thank you